Sanibonani guys, igama ngiqobileni bathela mazibela eImba ngomhla ka-9 February. Umndeni wakaMabandla busakhungathekile-ke njengoba nje icala lingavazi lize libavune. Bebeloke bebuzana bodwa ukuthi-ke kusho ukuthini ukuthi uLwandle uzothola nje i-jail time ka-3 months nje kuphela. Ebese-ke hlawuliswa imali engango-150,000 rand. Lokho nje bengathi nje ushawe ngoswazi esandleni olulodwa nje qwe. uLwandle akavaze athole isijeziso esanele. Hhayi-ke guys, uHlathi ubelindele nje ukuthi kufike uNonceba laphaya kaMabandla khona azosina azibethele again. Ube nje ukufika uNonceba benozoleka wathi, ya wena Nonceba, ubukade ubhizi ufika la emzini wami ukoloda uzibiza ngegqwetha eliqavile. Kutheni manje uba unyana wami angayitholanga ijustice emfaneleyo? Uyibiza ngantoni le nto le? Wazama ukuchaza guys uNonceba ukuthi hayi, angithi nje kutholakale ukuthi naye uLikamva wayephuzile ngalelo busuku be-accident. Kusho wona nokuthi-ke uZethu ufakazile ukuthi waphuza iglasi eyodwa and one glass was enough to actually see uLwandle as umuntu ongenalo icala. Guys, uphinde waqhubeka kuNonceba washo ukuthi enye into uLwandle wayengakaze vele enze icala before, okusho ukuthi akanayo vele i-criminal record ekhona laphaya emaphoyiseni, futhi nokuthi uhambile wayonikela kuqala wavuma iqiniso waconfessa engavazi esolo muntu. Kwayekona lokhu bambone njengomuntu oright oyisolayo nongakufanele uboshwe ejele isikhathi eside. Guys, babe ukuzwa wonke lamazwi laphaya emndenini wakaMabandla bagqilazeka. Wabuza-ke uNtsika ukuthi ngabe kusakhona nithuba lokuthi baphinde be-aphile futhi. Washo uNonceba ukuthi singa-aphila khona but mancane amathuba ukuthi uLwandle avalelwe ejele ngenxa yazo zonke lezi zinto esengiyibalile. Ayike guys, baphume bebhocobele-ke kanjalo-ke guys. Uzoleka benoNonceba kubonakala nje ukuthi umndeni wakaMabandla awukho nhlobo impressed ngale ndlela i-judgment ephethe ngayo. Ngale kozondo-ke hayi uHlengiwe uyakoloda ugel ngathi impigogo. Uyasho ukuthi bebewobaba bona bengemelana nami. Lokho kuNonceba bekade sekudonsa ubuso laphaya. Ngifike nako konke ngakubeka phezu kwetafula okufanele ukuba indodana yami ingaboshwa. Futhi yabona nje nalo 3 months, hayi sengathi mkhulu kuzomele ngithi ukukhuluma nabo ngifake i-appeal aboshwe noma 2 months. uSydney wathi impela wena angisakwazi ukuthi uba ngikhuluma nobani la, nkosikazi wami noma u-advocate? Yazi wena usenanhliziyo, umndeni walo mntwana ukhungathekile, uphatheke kabi, wena ubhizi loke ufuna ukusiza uLwandle, awumyeka aboshwe for 3 months, umfanele 3 months. Yabona nje le 3 months uzokwazi ukuthi ayicabange naye, azibone ukuthi ubani, alibone naleli phutha lakhe lelalenzile lapha eseje. Hayibo guys, lutho-ke uHlengiwe into nje epine ekhanda lakho ukuthi amkhiphe uLwandle ejele, uLwandle athole freedom while umndeni walaphaya kaMabandla udonsa ngamapayipi guys. Begriva ngendlela emangalisa, usuku nosuku bayakhunjuzwa ukuthi cha, impela akasekho uLikamva kanti futhi-ke ne-justice akayitholanga. Akupheli-ke lapho guys, kuthe nje sekufike isikhathi-ke la uHlathi benaye-ke unkosikazi wakhe uThumeka behleli phansi bedingida le ndaba. Kubonakala kodwa ukuthi hayi, nomoya usuwehlile manje, inyembezi ayisekho, sekuxoxa nje ngesimo sabo as a family. Kwamane kwangena-ke i-SMS emane nje yashintsha imudi, yenza kamuncu phakathi kwabo bobabili. Utheme ifundo uHlathi wathola u-congratulation obhalwe ngamagama amakhulu. Senimema-ke bantu bakaMabandla for i-graduation kaLikamva. Hayi guys, uHlathi umane nje kwangazi noma ayithathe le SMS ayikhombisa uThumeka noma ayigodle. Kodwa-ke uThumeka vele besebonile ukuthi khona imessage engenile and uloke efunda uHlathi ebusweni ukuthi ngabe ithini. uHlathi akabanga na choice, umane wayithatha le message wayithi fuqa kuyena uThumeka. uThumeka guys umane wayifunda, hayi amehlo wawavula, then wakhumbula ukuthi no man, uLikamva uqedile university and bese vele sizograduate kungekudala. Okubuhlungu-ke manje kunako konke ukuthi-ke sekuzophoqa ukuthi kube uyena uThumeka benoHlathi aba-attenda i-graduation ceremony, kodwa-ke indodana yabo izobe ingekho nabo.
and okuzoba worse kunako konke ukuthi bazobe beyibona iy'ngane zabantu ezayifunda nayo likamva zehla zenyuka zigqoka amajazi lawa phela okugraduate zihleka zidansa zenza konke okuhle nabazali bazo kodwa yabe ingane yona izobe ingekho. Guys, so angazi noma kumele yini baye khona or just nje bahlale ekhaya ngoba ukuya khona kuzomane kubalethela usizi okudlula ekutheni bahlale ekhaya. Guys, akupheli-ke lapho. Nangu-ke manje uma wethu beno-Onga. Yazi phela uma wethu ufike ne-project le ezokwazi ukuthi ivuselele uqhawe asheshe alulame njengoba nje efakwe inhliziyo kalikamva. So le project lena-ke iyabiza ngoba izobadla amamiliyoni ngamamiliyoni laphaya. Umndeni wakhe phela sengikhuluma-ke ngozoleka ngoba phela uyena ophethe imali laphaya emndenini-ke wakaBhikitsha. Manje-ke uThemithi Nhlawu Onga evula i-document laphaya kwi-laptop yakhe uyafica 1.2 million kuyakhokhelwa le project efike noma wethu for uqhawe isithandwa sakhe. Wavuka isikhwele ubhuti sama ngenyawo. Umane nje wahlela imithingi ephuthumayo ehlelela umawethu. Umawethu-ke wafika khona wathi uthiyazama phela ukumchazisela kwabonakala nje ukuthi u-Onga ucasukile. Ugcine ebona kumawethu ukuthi no, it's not about i-pitch la, it's about uqhawe. Kubanga uqhawe la. Wamane wathi lalela lawe Onga, mina ngisazoqhubeka nale pitch whether you like it or not. Kanti-ke futhi ngisazoqhubeka ngimlandelela uqhawe cause ngiyakhathalela uqhawe. Wamane wathi Onga lalela, you are skating on thin ice. Wasilalela la sengamane ngifunda ukubhukuda-ke mewukuthi ngiskate kwi-thin ice ukuze mawuqhepha ku-ice ngingene emanzini ngikwazi ukuswima. Guys. Kodwa-ke ngibone i-confidence ku-Onga esephumile uma wethu engathi like kunamaplana awahlelayo as phela i-CIO uyabona nje unayo yonke ipower yokuxosha abantu yabo nokususpenda abantu. Ngathi ngampela uskate kwi-thin ice uma wethu ngokuthi-ke angazwani no-Onga. And wesiphathi kuba ngumuntu wesifazane so nje guys angiyazi le izophetha kanjani kodwa ngokubona kwami ngathi khona umuntu ozolahlekelwa umsebenzi kungekudala la. Guys, kona-ke kube nzima-ke kushiwo kuthiwa emsebenzini off limit indaba zama-affairs sekushiwo into kanje ngoba abantu abanye bagcine sebelahlekelwa umsebenzi ngenxa nje yama-fling angatheni. Guys, aphela lapho-ke amazwibela namhlanje. Ningakhohlwa ukusubscribe like comment. Until next time, bye. Sanibonani guys, igama Nqobileni Mphathela Mazibela eImba ngomhla ka-9 February. Umndeni wakaMabandla busakhungathekile-ke njengoba nje icala lingavazi lize libavune. Bebeloke bebuzana bodwa ukuthi-ke